قاله أوانا كاس اللي كيس سيرو برباد بروا فرسان ربونا فرسا درتي في الرئيسة وسط إسا جند إسا بربادة تمرك قبل لكن قالوا أنا بلو في بلو ولا جيس أنا ولد نرك أحمد جبل لي ماتي إسا قافة جيسو بركة مروان كانوا ماجو أفا اسمه والله يعني جندوب مالين قبل ما يفرس ما جندوب ما في اللي متي أكتر desain lebih lebih. Iyonam nu walfan niset ninjale dubbin kana ro amale faidan takkanjur wae walfan nisu kana jala daiti mujaha barbaro muja Edward Ahmad gar kam tu jalan bayu bar anak kapsise anak kana gure ira mi yomo inu wan kana gurin jalan bayu dan ta sa dia bom kudut tu pa wali jadan esa wal baina mi tidak gepat apa so be kawale sambe tiga kata majalah bawah madagama kami garu mowan kana formata wada forman ni argam akata majat kana tille into warnam gol fan sema jarga wambrat fa usme wambrat na timpakan ne wala garu awal gandum ma kabanjari habibi ata wal bayna ummata ayu wal bayna amti me usmiya matazara jira madra share ko rame jara no rabo damba kana Ahmad ini kan cuma kapan aja kan aku perlu orang kamu mantap. Usmi. Akan yurtu nagar onna na ergame sinne ijolen ten ana tu kapsise kadiyo tanalle lubbu saba sise tenin mana hidase na kata ju shurbe kenne da to sanna erga biya sera biya tak jadi tadi Ahmad Chulule biya tak jira lagi mana polisi satu lagi yang melakukan yes kuwan seran alat ni mana ma to kodala na ma to ko biya bra ita ni bi bra irat mi seran ala ya warna wan ini butuna erge warabde tana fakate madinu gat share gorabo warar jara jirtame Ahmad Chulule share korajira yes daga ma sagalen ki yahu daga ya sagalen ni kapsi se jorule wara bade jiran wala chusi gale ya sagale mi senjaran si erga ni kawan ni chuda ka refi sawara be ka ikani kapsi se jede erga si amonam ni umnawli tita che jenani ani wan kana raku wan kabu jede kino sratile rege pada wara bade jira anggafi makalati tu bang gafade kanafu namni jarana safata ra waliti manamana yechun qaldi hasa manamana waliti demu meti dagi fala dubin dubiruati kanafu namni nama kaba gosa kaba fira kaba ugar turre waliti demu dasini gale akkuma inni akka mallaka rakas godisan mudammo sirani tiraku mirga kamna sini gale kanafu roballa ambanina asse eno dagi fadu sagale na dage fada duran dur sabiya kana tani birri nama biya bratin nama mi seran ala kala dani kalli me Ahmad Chulule sanu fi dami bara Ahmad Chulule dumi ani gafi kam no mon ude biste jirta ngaru te ko si chavi de ke aforsu haye aforsu kasi ta ragirta jaralan me jaram ke super stoke aforsu kasi ta mo Chulule mali fi wata kadi funo guru ke ti galatu kinna wannan siti boy wati ati amma da lady kana ti bari da yati furta atika ba ilmo da ilma ke ti wajiran san tukan sikal kamar da digana wata ti da singa la mo Chulule mi ta kuma wata to mati ti no ni da ti sarka da kamin ni ti sunan ni yala ti ni ti ko da sinjani ya da kamin ti da bole so bali wa tin do gori ni no ma si so ba agitani mi kanu mo wonni jiru na dage fada namon to me jalati warresetan sirri daga male wana mongodu and daga langar biya kana kesatti kuma lama didami afur tiktok gubbatti nama arrabsun nama tokko nama bar asi ajjesa akkana si goda akkana si ajjesi se senamiti arrabni siran si gafachisa biyan kesa jiro kesatti akka addunyaatti biyitum biya sir isi jabinna addunya kana ran tokkofaati yo ay siran beene wan balbadda nabban balbadda nu jalanne sirra nama arrabsu isne nagal setani
Na ergi isa bichaa miten sagalee wayii dhaga'ee jira. Duraan dursa sagalee tokkollee ka inni tuun ijoollee ilmoo namaa taatee tuun ilmoo bineensaa taatee ka wal qalaasanillee ka inni jedhullee jira ijoollee wallo. Ergaa sanillee na. Baaliyyoo sirra sheer godhee jira na fakkaate sagalee sana. Ilaalame. Gubanne bannaatan gubanne wallaahi wabillah. Laala tokkoffaa irratti sagaleen isaa hedduu jira. Kan inni haasa'e kaleessallee taa'ee haasa'ee maal jedhe amma mee yoo dhugumatti dhiira taata warra farsaa keenya jettan hundi baafadhaa dhaqaatii jedhe. Baafadhaa dhaqaa jedhe mana hidhaa keessa tahee bakka inni itti nama harka jira afarsaan immoo mana hidhaa hin jiru. Namni osoo mana hidhaa jiraate waan barbaadanii yoo si qabsiisanii ka jedhan taate adiyaa yoo seente mana hidhaa yoo seente dawwaluu hin dandeesse. Si galee garuu immoo mucaan kun guyyaa har'a guyyaa meeqaffaa deema harbaa badee lakkaayaa ka kamisa itti aane jummaata itti aane sabti itti aane har'a gidi sanbata hanga har'aa kanaatitti mucaan kun sagaleen isaa wanni takka hin jiru nama hunda gaafadhe wallaahi lazim hattan ijoollee inni wajjin haasa'u shamarran hiriyyaata isaa warra garteetiin hatta mee amma namni piraankii yoo nu godhee miidiyaa kanarraa akkana bada jenne fakkeenyaaf namni obboleeyyan haati miidiyaa kana hin fayyadama namni obboleeyyan biyya keessa maatii ofii haadha abbaa qaba mucaan kun haadha abbaan isaa lubbuun jiran hin duune maatii isaa rifachiisa fakkeenyaaf maatii isaatu biyyarraa gaafata waan hiriyyaa ta'uu na beeku obboleessa isaa duraan asitti waan na beeku wal beenuuf isatu obboleessa isaa dawwalee aboo quba qabdaanaan jira akkana na gaafata isinii galee dubbiin kun akkanamatti akkatti ilaalamuu miti jechuudha kanaafuu amma cululleen kallattiin akka dhiiraa sanuu ay ba'ee ana bakka akkanaa godhe bakka akkasii kaa'e akkana godheetiin jira hiisisee jira takki immoo harka kenna jira osoo jedhe kallattiin haala wasaaran inni illee asumarra fiigee asii akkana jedhee sirba poosti godhuu malee tagbaaretti waan akka dhiiraa dubbate takka hin qabu jechuudha amma culullee si galee yaadannoo biraa afoo deemuu malee amma wanni amma culullee irraa barbaadu takkittiin amma culullee irra shee godha illee yoo amma cululleen dhufe hafarsaa anatu qabsiisee maqaa kiyyaan qabamee harka namaa keessa jira takka lammaffaa irratti maqaa kiyyaan qabsiiseetiin mana hidhaa keessa jira tana lamaan nu waa'imu san booda waa takka kalaama biraa irraa barbaadu jechuudha. Sheeriitti godhaa fidaas. Sheerii irratti godhaa dhugattu wanta na baranillee reefu uummanni itti qaaqee sirra bira